Mama wakwaba midi ede ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell so for more news. Oheneba buama eye adwuma ewo TV XYZ and afin so Power FM na ode ensem bia betudwa na ebusuafo menka senche no yenti ensem a Oheneba buama ede atudwa na yensansomra yenni aye faso no road accident kumni paten COVID the bagana road accident kumni paten COVID-19 ye bagana minianum accident the number of accidenta esi wagana ha uyambeso ananu ya gwamua enkonsia esi ya wogwamua saka we na fi Ivory Coast ana eba Ghana hwe nipa na atetigu from sano jani mo Facebook ya Power 979 FM Power 979 FM medianom nipa ani ya de ne hye adie mu no nipa dasani ebusuafo ye nyina yate ensema Oheneba buama ode atudwa ne nsema okinyina ne se accident a esi wo Ghana hanome no enkrofo a efemu ehweromo nkwa no omodo esen COVID-19 bai enkrofo a efemu ehweromo nkwa na ebusuafo Oheneba buama no waye ne ho jejefo waye na dwen se journalist adwuma na oye no entronko a ena propaganda ena obeye because of person mampeni dada John Dramani Mahama ebenti na why na dwen say oye journalist na onka no quarantine no entro de bebe bia e be expose no ebusuafo Oheneba buama o say road accident enkrofo ekuomo no edo sesen COVID-19 okay yen ka say enkrofo a ewu true accident no eyende enye yende baako mpo na enye nso because omaya yetimi yetua tax enti adenti na do drivers ni bi careless drivers ni bi se bi omo ye jimefo yen ka no kware no because o tikem na se car ni ko speed na o ka che driver ni se on tonable anase yesre na ni buafu yen ya wo de entu kwan na yen kwa hia yen no ye kampe na omo buafu enti ebu ho aye drivers ni fault ene bi nso ho a eye akwan a enye ebi ti say accident tai siga na hanu menkrofo wupa ye Kumasi to Accra Cape Coast to Takrade Accra to Takrade road no enkrofo tai wo so papa eya rehosem enti ye nka say accident esi enkrofo wu no eye nemu Oheneba buama ndis mu abedi oman so ahanye bisamo mu abewule oman more than the NPP ababe rule oman no but mama control se wunima His Excellency Nana Danko Akufo-Addo eba no akwanya eba ne se akwan pa yenka president ena ne minister road minister honorable Amwakwata akwanya omo aye wo Ghana hanoma president biemba not even omampeni dada akufo president biemba His Excellency Nana Danko Akufo-Addo wa ya akwan papa akwanya mianka se minim a enye wo Ghana ha pa eye from Elibo to Enchi road a road no His Excellency Nana Danko Akufo-Addo etwa sa kwan no Western region wa wonim sa kwan no obeka say se Nana do wa ya de ena fenso eye from Fosu to Kumasi sa kwan no na enye His Excellency Nana Danko Akufo-Addo oye ena fenso from Kumasi to Takwa no I think 45 minutes or 1 hour and I bet me there for Kumasi eduta Obuase from Kumasi to Obuase we bet me the 45 minutes and I say 1 hour e there for Kumasi akọ Obuase but na kwan ni yenti utumi the 2 hours and I say bu akwa 3 hours ukuta wankasa private car we bet me do 3 hours kra and 4 hours from Kumasi to Obuase and that's how kwan His Excellency Nana Danko Akufo-Addo aye from Accra to Kumasi kwan e kunipa bebrebe no His Excellency Nana Danko Akufo-Addo ogusu ye Oheneba buama se wunima your research ye neja propaganda na oye no Ghana fo beto aba ma NDC fo a
emfa ho ombeto abato de emfa ho se Ghana had 8 years ebi mpo a NPP for almost breaking the 8 na bia they are just saying it ebi Ghana for no mu de ombeto aba omo but ensembia obeka e de abufu sem na basabasa yo baba no enya de se wo ye obetena radio so ba wanum ti se etoto ayampia ti se bi obi a wonsua hwe wonsua de nso wonsua de a ankasa comparison we nka wonye because ye ka president we ya kwan pa untime fa his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ena omanpenda da John Dramani Mahama entoto wo kwan bia so because omanpenda da on his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo kwan bia so eba na akwan yi a ene de miankasa media dance inti from Accra to Kumasi kwan no say this if mo ba na mo ye ya nke owu ni kese nke so etwa because COVID-19 his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo na bre so ne bai disenka mo ya kwan na kenipa mo wu no ewo accident no kenya de ombedo osan COVID-19 kwofo ewu ti sa won hu na wo ka no ya wo fact hwehwe wo fact ye wo fact hwehwe ye na ya research ye ansa na obetena radio so aba wenu ai ha eti ya be President Akufo-Addo say from Cape Coast to Accra ya here airport ana say ya here dual carriage road. Simple logic. Ebe katre man pani Akufo-Addo say. Adesia ewo Cape Coast. Ehia ekwanya wo kwa mienu. Wo ba mienu. It is what to me fairly. Na wan see airport no a ma wo mo kwan dual carriage road. President Akufo-Addo, with all due respect, Papa. Ekwanya o man pani Akufo-Addo fa so fairly no. Unprecedented. Nanadu etumi feliama. Wujina ho na wo yema hyew. Akonya papa no etumi feli wo nuoma bi ho no. Wujina ho na wo hwe ni din ya wo se nipa no afeli saa no. Nipa no afeli saa no. Nipa no afeli saa no. Yes. Asem bia nanadu beka bia no. Were ye opposite of it? Nana, many sawo. Now from 2000, I think 2017 thereabout. Ya shall see me shall see say me boderu. Me shall see say me can't tell say oman penny me wani mre. Me shall see say me tell say oman penny in woman kosun ye. Me shall see say me tufo. Me shall see say me bo koko. Nana se utie mi a anka Ghana ene eye heaven. Ye dual carriage road. Said you who say chebi kwan. Ye ne dual carriage road. Ya from Pokuase. Edi kwakosi sanwamu ntoaso. E wose ye ne dual carriage. Ye man ye fe. Said ye beye obi sim se wo kwata bi a. Hwi ni wadru. Te sasama elupre no. Anka wo ye Cape Coast de na saa. Aka Central Region 4 beda wase because afia bato ye to ye no Central Region 4 eto aba ma wo pa etimenyi won boni ayesa minu yanom adese a mu won finfin mantem me sramo ye man pani na Nana Dankwa Akufo-Addo woni bibi papa bia wo de bema yen